Bawethu siyabonga bana samkelane uhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule lamkela umfundisi uEsindlovu ngiphahle ngamajaha wompofu umfundisi CK lo OP bafundisi bami samkele ngegama lenkosi. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyalamukela kuhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule okhulumayo umfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, siyamkelana njalo kuleli iviki lapho esikholisa khona ukufunda ilizwi likaThixo sindawonye. Sengathi inkosi ngaba lathi nxa siphenya imibhalo asiphe inhlakanipho yokuzwisisa lamandla okulalela. Amen. Mfundisi OP Mpofu, siyabonga. Siyabonga bafundisi, siyabonga balaleli. Sesingena ke endabeni ekaSambulo besisendlalela amaviki edluleyo, kodwa lamhlanje abafundisi baza kungena lathi singani siyangena emanzini anganatshona kancinyane. Alizukugalula alizubagalula bafundisi, alizukugalula balaleli. Sikhangela incwadi kaSambulo, sikhangela isingeniso khona phana mfundisi CK Mpofu ku chapter 1 khona phana ekuqaliseni. Siyabonga mfundisi, siyafunda lapha kuncwadi kaSambulo isahluko sakuqala ivesi lesine. iBhayibheli lithi lona ke mina Johane ngithi kuwo amabandla ayisikhombisa ase-Asia kakube kini umusa lokuthula okuvela kuye okhona lowayekhona loza kuba khona lakubomoya abayisikhombisa abaphambi kwesihlalo sakhe sobukhosi lakuJesu Kristu umfakazi othembekileyo. Sinanzelela ke lapha ukuthi nxa singena kulesi sahluko lapha sihlangana lezinto ezimbalwa lapha eziyisikhombisa. Ikakhulu into yakuqala kukhulunywa ngamabandla ayisikhombisa ase-Asia ayiwona ezabe sikhuluma ngawo ngosuku lwanamhlanje. So inombolo le eyisikhombisa inombolo etshengisa ukuphelela, ukubana ke izinto zonke zenziwe zaphelela ngoba kulamabandla ayisikhombisa, kula ncwadi eziyisikhombisa, kule nkanyezi eziyisikhombisa, kule zifo eziyisikhombisa, kule mimoya izinto zesibane eziyisikhombisa. Konke khonokho kutshengisa ukuphelela kokusebenza kukaJesu emabandleni akhe. Ngenye indlela mfundisi inombolo ngesiphongo uyikhangela ukuthi hayi ngenye izinombolo bekungaba ngokuthathu kube ngokune, kodwa inamba ethi isikhombisa lapha encwadini kaSambulo iqhakathekile. Ngizwana utsho njalo. Iqhakatheke kakhulu mfundisi wami. Isisho ukuthi etshoni itsho ukuphelela esingathi ngolimi lomzini yi-completeness. Completeness, ukuphelela. Siyabonga futhi elinye ibala esingalifaka khonapho perfection. Siyabonga ukubana ke kuphelele njalo akusoleki. Siyabonga mfundisi OP, akusiniki imbali kancinyane ngalamabandla. Ngamabandla ayekhona, ngamabandla ngumfanekiso njengoba kule mfanekiso kuSambulo kukumi njani amabandla la isikhombisa esikhuluma ngawo la. Siyabonga. Ngithathela khona phana umfundisi CK kunamba usikhombisa. Inamba leya so number yokugetsela ukuthi kuphonga ukukhethwa yona ukedlula ezinye, kodwa inamba etshengisa ukuphelela njengoba kukhulunywe. So amabandla la ayisikhombisa engcene okunye engakuthinta ukuthi lapha eAsia kwakungela amabandla ayisikhombisa kuphela, hayi sedlula leli nani, kodwa lapha kuSambulo kukhulunywa ngayisikhombisa. Kusitsho ukuthi amabandla la ngamabandla ayekhona okuthiwa kuse-Asia Minor, ngamabandla ayekhona ukuthi nxa enxa lamhla singathi kungaphi komhlaba khona bese endaweni zabo Turkey kusiyani khona phana yikho lapha amabandla la ayekhona khona. So ngamabandla ayekhona ngesikhathi so uJohane kusitsho ukuthi incwadi le kaSambulo yalotshwa yathunyezelwa wona lawo mabandla. So incwadi le yayibalwa khona kubhalwe lapha oyisikubalayo lapha kwakubalwa phambi kwamabandla wonayo. Kukanti kodwa amabandla la indlela akhethwe ngayo ukuthi abe ngu7 akhethwe ngendlela yokuthi amelele imbali yebandla lonke likaNkulunkulu kusukela ekuzeni kwakuqala kukaJesu usiyafika ekuzeni kwesibili kukaJesu. Yikho ke ibandla lakuqala limelele isigaba sakuqala sembali yebandla lesiKristu. Ibandla lesikhombisa limelele ibandla lokucina embalini yebandla lesiKristu. Sithi ibandla lakuqala liqala ekuzeni kwakuqala kukaJesu.
ibandla lesikhombisa liyakufikisa ekuzeni kwesibili kaJesu. So kusitsho ukuthi imbali yebandla yehlukaniswe yaba izigaba eziyisikhombisa kusukela ekuzeni kwakuqala kukaJesu kusiyafika ekuzeni kwesibili kwakhe, njengokubana limelwe ngamabandla ayisikhombisa. Ngesikhiwa singathi thina amabandla la ayisikhombisa amelele izigaba 7 periods of church history, izigaba ezingu7 zembali yebandla lesiKristu. Uzathola futhi ukuthi nxa usiya phambili ibizo lebandla linye ngalinye liveza isimilo sebandla elisimelayo. Ngezindlela ukuthi amagama la akaso magama aphongoba ngamagama, hayi ngamagama aphoselwa esiba ngumfanekiso ukuthi ibandla leso sikhathi lalinjani. So ibizo liveza isimilo sebandla. Mfundisi, ngifuna ukuthi abalaleli bakubambe kahle ukuthi uthi wena lezi ncwadi zazizincwadi, angithi ukhuluma kathesi nje labantu incwadi kazisekho njengakudala. Kunjalo. Kuqala incwadi yayibuya lapha eposti uyamkele ifaka istampa izofika. Kunjalo. Angazi sekhona yebo kodwa kusajaya kusavamanga. Kodwa mbona ngazathi ngendlela okubalisa ngayo yayincwadi ebuya sibili. Umuntu ayihambise ifike ibalwe phambi kwebandla. Mina ngikhumbula ubaba wayefunde kancinyane ngangimbalela incwadi zakhe. Athi bala uthini? Lanxa ebhala bhala uthi zincwadi sibili lanxa zimele izigaba ezehluke kodwa zazikhona amabandla lawo ayikhona embalini uyathola. Abafundi beBhayibheli bayahamba khona ngale ku Turkey besiyabona izindawo zona lezo. Akusichasisele mfundisi ukuthi omunye wathi ngeke ngakhuluma lawo sithi omunye wathi ayesemgwaqweni oqondileyo ukuthi kawuphambukuyele usiyadingela iye ngalo uphinde ubuye emgwaqweni. Kunjalo singathina aye kuma highway. So kwakungamabandla nxa ukufunda uzathola ukuthi uPaul nxa wayechumayela amanye amabandla la asungulwa nguPaul abanye abapostoli babe angikwazi ngesindebele kodwa babe hlakaniphile nxa ngobe ngaleyo ndlela iba lethi strategy ukuthi babe sakha amabandla endaweni ezingama highway okulula ukuthi abantu ukuhamba khona kunjalo ukuthi kuyabe kulabantu abaningi kuyeza ukuthi nxa abantu bebuya even belanda ukuzothengisa bahle bangene ebandleni bachunyayezwe. So abantu laba nxa sebephuma lapha sebebuyela endaweni zabo baphuma sebelevangeli akho ukuthokoza ibandla khona ekhatshana endaweni ekhatshana. So babe hlakaniphile yikho ke amabandla la ukuthi aye kuma highways esendaweni okulabantu abaningi khona. Kunjalo. Yake mbona even mfundisi singakadluli khona bongakayi ku CK abanye even ukuthaye umhlangano we-effort uthole bethokoza ezihlahleni khona ungelabantu babaleke bayegangeni ukuthi kanti bayangaphi khona lapho kuyabe kusilela inhlakanipho kubona ukuthi hayi ibandla kaliye lapho kulabantu endaweni engafinyelelwa ngabantu angidingela abantu phela. Kunjalo. Mfundisi CK kulegama elisetshenziswayo lapho ngasifunda incwadi kaSambulo likhuluma ngoJesu njengezibulo kwabafileyo. Ungasichasisela ukuthi kutshoni khonokho? Siyabonga mfundisi, sizafunda eBhayibhelini lapha encwadini kaSambulo isahluko sona sana sakuqala ivesi ngelesihlanu. Sibese siyafunda njalo sisehla laphana kusahluko esifana nayo ku16 kusiya ku18 sithinte lencwadi yabaseKorinte bakuqala ngo15 ivesi ngelika 20. So uSambulo ngu1 ivesi ngelika 5 ithona ke la kuKristu ufakazi othembekileyo olizibulo kwabafileyo lombusi wamakhosi omhlaba kuye osithandayo lo wasikhulula ezonweni zethu ngegazi lakhe. Ivesi ngelika 16 ibisisithi yona ke wayephethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene lasemlonyeni wakhe kwaphuma umhedla obukhali inxa zombili lobuso bakhe bunjengelanga elikhanya ngamandla ngathi ngumbona ngawela ngasenyaweni zakhe ngaba njengofileyo kodwa ke wasebeka isandla sakhe sokunene phezulu kwami esithi ungesabi mina ngingowokuqala lokugcina lophilayo ngangifile khathesi sengikhona ngiphila kuze kube nini na nini ngilamakhiye okufa lendawo yabafileyo. So ibala leli elithi kubana ke uJesu ulizibulo labafileyo lithi ukuthi uJesu ngokwakhe libala aliphiweyo ngomsebenzi asenzela wona ikakhulu okusikhulula ezonweni ngokuyasifela esibhambanweni njalo licho futhi ukuthi bonke abahamba ezulwini
ngenxa yokuvuka kukaJesu. Bavuka kuphela ngoba isiqiniselo sokuvuka kwabo lanxa bavuka sifunde eBhayibhelini kuTestament elidala bavuka uJesu engakafi esiphambanweni. Kodwa ke babevuka ngenxa yokuthi kwakuvele kuthenjisiwe ukubana ke uJesu uzabuya ezokufa esiphambanweni. Babevuka ngesikwelede. Bonke bona labana ababefika kwakuyi-pay forward. Yikho kuthiwa izithelo zakuqala. Ungafunda ke umpostoli Paul lapha ke u1 Corinthians 15 ivesi ngelika 20 liyatsho ukubana ke uyizithelo zakuqala zokuvuka kwabafileyo. Kusitsho ukuthi ungaze ungafunda iTestament elidala banengi abafayo uJesu yena engakafi. Bonke bona labana ke isiqiniselo sovuko lwabo sasiyeme ekuthenini uJesu ekuvukeni kwakhe usenika isiqiniselo sokubana ke bonke abayakufa befela kuye bazavuka. Yikho kusambulo esithi ungesabi. Uthi ngoba mina ngangifile beka ngiyaphila njalo esandleni sami ngiphethe amakhiye engcwaba lendawo yabafileyo. So kusitsho ukuthi ke konke ngoJesu balesiqiniselo abayabe bemkhethile njengenkosi yomsindisi ubona ke bazavuka. Mfundisi lesithi mina nxa uthiwa uJesu yizibulo akutshengisi isikhathi esokuthi wavuka nini ngoba akutshengisi ukulandelana kwabantu abavukayo kodwa kutshengisa isigaba sovuko lwakhe ukuthi uvuko lwakhe yilo olwenza okunye ukuvuka kuvume ukwenza kuvukeke ukuvuka kwakhe kokwenza kuvukeke nxa singakubeka ngaleyo ndlela. Igama lelo ungalibala ngolimi lweBhayibheli litshengisela ukuthi uvuko lukaJesu yilo olwenza ukuthi abantu bonke bavuke. Yikho kuthiwa ulizibulo labafileyo. So ngezinye indlela ngikhumbula indaba ekaJesu esentabeni yenkazimulo lapho kwabuya khona uMose Elijah. Ubona labana abantu uJesu kuthiwa kwasokusiba nzima ukuthi aqedise umsebenzi wakhe. So kuthiwa uNkulunkulu wehlisa uMose lo Elijah besehla bezomqinisa. So uMose lo Elijah babelanda ukuthi bazomkhumbuza ukuthi thina sisezulwini ngesikwelede. So wena ungayekela ukuye eCalvary ukuthi thina sokumele siphenduke emhlabeni ngoba thina sihambe ezulwini okusenza singene ezulwini kungakenzakala. Sihambe ezulwini ngesikwelede. So kuyasivezela lapho ukuthi ukuvuka kukaJesu kuyisiqoqela sokuvuka konke okwayenzakala engakavuki lokuza kwenzakala ngemva kovuko lwakhe. Bese ngikhuluma ngencwadi pay forward ku-CK lapha. Wawuthumela olwane oyamukela abe ngiyobhadalayo. Kunjalo. uJesu ngasebhadala ke sokuvukeka kathi. Siyabonga ukuthi saza amaqiniso kanjalo bafundisi. Asikhangeleni indaba elandelayo mfundisi OP. Indaba yamayezi. Xa kuthiwa uyeza ngamayezi isizulu lithuyeza ngamafu. Kuyinlokho sikhuluma ngani lapha kuSambulo? Ithi yona uSambulo ngu1 verse 7 lapha. Khangelani uyeza ngamayezi. Amehlo wonke aza kumbona. Lalabo abamgwazayo. Labantu bonke abasemhlabeni bazalila ngenxa yakhe. Kuza kuba njalo yebo amen. Amen. So lapha iBhayibheli lithi uJesu uyeza ngamayezi. So iBhayibheli iveza ukuthi uJesu nxa ngolimi lwakhona kufuna ukuthi kunanzelelwe futhi. Uthi iBhayibheli kayithi uJesu ubuya mhlawumbe esikhiwa yikela ngube ngesikhiwa. iBhayibheli lithi he is coming with the clouds. Ayisho ukuthi uza ngawo. So ukuthi ukutshengisa ukuthi ubuya elamayezi nxa singakubeka ngolimi olwesikhiwa lapha ukuthi nxa kuthiwa I am traveling with someone usithi ukuthi ngihamba lomunye umuntu. Lapha kutsho njalo kodwa mfundisi uyeza ngamafu nawo uza nawo. Exactly ichaya kuhle le. Uza namafu lamafu. Ungakufunda lapha kuHubo chapter 104 ivesi ngelika 3 iyasiphosa isincedise ilapho ukuthi amafu kuyini. Ithi yona anqumise izintungo zezindlu zangaphezulu zilale phezulu kwamanzi. Wenza amayezi abe zinqola yakhe yamabhiza. Undiza ngezimpiko zomoya. Lapho kuthiwa uJesu uyenza amayezi abe zinqola zakhe. Ungahamba futhi uyihlanganzelele umsebenzi ngu1 verse 8 usiya ku11 kuthiwa uJesu esesenyuka ngemva kokuza kwakhe kokuqala kuthiwa wangena eyezini. So lapha sifundani le iyasitshela ukuthi kuthiwa wenza amayezi abe zinqola zakhe. So uJesu esuka lapha esenyuka wahlangabezwa yinqola yezingilosi. So iBhayibheli nxa isithi wangena emayezini ayisho ukuthi wangena emayezini lawa esiwaziyo awezulu kwakuyinqola yezingilosi. Yikho lapha kuthiwa wenza amayezi abe zinqola zakhe. Kukhulunywa ukuthi
ingilosi zivezwa kumbe zimelwa ngamayezi so nxa uthiwa uJesu uyeza ngamafu utshengisa ukuthi uJesu esiza lapha uyabe phelekezelwa zingilosi ezingela kubalwa kumbe ezingamawakawaka eziningi yizo uthiwa ngamafu yizo okuthiwa ngamafu nxa uthiwa uyeza ngamafu kuthi ukuthi uza elezi ngilosi yizo lezi ngilosi zamhlangabeza esenyuka lapha wabe ekhwela inqola yezingilosi yikho wathi lokho esekhwela inqola lesenyuka wabe bona ukuthi abafundi bakhe lokho bekhangele phezulu wabe thuma ezinye ingilosi ezimbili kulezi zazimhlangabeza yizo lezi ingilosi zabuyela zathi madoda aseGalili limele linali jorozele phezulu uJesu lo elimbona esenyuka uza kubuya phenduka ngendlela elimbona enjani ehamba ngayo so uJesu esiza lapha uza elamawakawaka ezingilosi yizo lapho kuthiwa uza amafu amele izingilosi Mfundisi singakakushi khona kulula kangakanani ngibona ngazathi uJesu uthi kuNikodima athi Nikodima ngutshela ngolimi lomhlaba kawuzwa maye ngakhuluma ngokwezulu uzakuzwa yini uzakuthini asila kufitshane bengqondo yini ngoba ukhuluma ngenqola kanti nengqondo nami ngicabanga inqola yamadonki isikotshikana akufitshane yini engqondweni zethu ukuthi asikuboni ngendlela okuyiyo yona khona ngoba nxa ethi uzala amayezi yena uJohane lapha wayebona amayezi mbo esazuthi izingilosi akubi kufitshane kithi yini ukuthi asibonisisi kahle into imkhumbulo yethu ivele ithina uNkulunkulu sivezela esingakwenelisi ukubamba ngengqondo zethu zwalezi eziphele ngenxa yesono so kumele sikuzwise yikho kuthiwa sizabona singakaze sinjani sikubone nxa uJesu esisa so ukukhulu ukuthi ngibe khona kanti sisabona kaluvivi kunjalo ake sikhulume lapha mfundisi sikhe ngendaba ethi yona uJesu nguAlpha loOmega. Siyabonga mfundisi sizafunda lapha eBhayibhelini encwadini kaSambulo sahluko sakuqala ivesi ngelika 8 iBhayibheli lithi lona ke mina nginguAlpha loOmega kutsho inkosi uNkulunkulu okhona lo wayekhona loza kuba khona uSomandla ngamanye amazwi lapha sinanzelela into yakuqala yokubana ke nxa esithi unguAlpha lo-Omega la ngamabala awukuqala la okugcina ayesetshenziswa ku-alphabet yesiGreek u-alpha ngelokuqala njengo A then u-Omega ngelokugcina njengo Z so ke lapha ke kuyaveza sobala ukuthi uJesu uyaziveza ukuthi nguye wokuqala lokugcina so singathi izinto zonke lo Z ngolimi esilaziyo izinto zonke zingakabi khona yena wayekhona so kusiya emaphethelweni nezinto yena uyabe njani futhi uyabe khona then okunye okwesibili okumele sikunanzelele futhi khona phana singafunda encwadini kaExodus 3 ivesi ngelika 14 sinanzelela ukuthi lapha ke uMoses usethunywa kubana kayikhulula abantwana bakwaIsrayeli ababeseGibhithe uthi manje ngizathi ngubani ongithumileyo abesesithi onguye ongithumileyo ngolimi lemzini I am uye ongithumileyo ngamanye amazwi ke lona lelo ibala elithi enguye lisho ukuthi yena ke uyisiqalo lesiphetho njalo ke ungafunda kuJohane incwadi kaJohane ikakhulu uJohane ngu8 verse ngelika 58 uyabatshela ukuthi yena ke yekela lesifunde ukwenzela ukuthi singayikhulumeli sifunde uJohane ngu8 verse ngelika 58 ithi yona ke uJesu wathi kubo ngiqinisile ngithi kini uAbraham engakabi khona ngangivele ngikhona mina ngamanye amazwi abantwana bakwaIsrayeli bonke bayakholwa ukuthi inzalo kaAbraham so uJesu ukuze abavezele ukuthi uAbraham yena lo engakabi khona yena wayevele khona yikho ebatshele senza ekhuluma ngalindlela ukuthi ukuthi yena ungowakuqala lo ukugcina wayekhona loza kuba khona kuze kube nini nani mfundisi khona phe nxa ekuhluhlu ukucindezela ukuthi bakhona abathi bona uJesu wadalwa alright abanye bafunda uJohane oqala 1 othi eqaleni khona ulizwi yakwazi esiGreek ukuthi uhamba ukuthi khona phana bese uthi na uJesu wadalwa kube la enye ethi yena ekhuluma ngenhlakanipho ukuthi Zaka 8 wona noma vesi bakhona abatolika bethu uJesu wazidalwa alright singabancedisa njani sime ukuthi mina nginguAlpha loOmega lakho ukuthi mina nginguye enginguye
uAbraham engabi khona ngangikhona kusitsho ukuthi yena ke kadingi ukuphila ukuthi ancediswe ukuthi aphile thina ukuze siphile la kumele sithole umoya wokuphefumula kumele sithole ukudla kodwa yena konke khona lokho kakudingi ngoba wayevele khona ekuqaleni nguye wadala izulu lomhlaba indlela kasosidalwa ngumdali vele iBhayibheli yakubeka ukuthi konke okukhona lapha emhlabeni kwadalwa nguye kwadalwa ngaye futhi emele ngingapho nguyengeza khona ungalandelela ukuthi uJohane ngo8 ngale esekhulume wathi yena uAbraham engakabi khona mina ngikhona uthi abafuna ukuthi bamkhande ngamanje babe sizwe ukuthi uthi ngesiko lesiJuda kumbe ngithi mina ngolimi lweBhayibheli encenyekela ngube ngeBhayibheli esikhiwa uthi yena before Abraham was I am kazange ethi before Abraham was I was there uchiyene kakhulu khonoko so uJesu naye sithi before Abraham was I am nginguye uthi ukuthi mina angilasiqalo angilasiphelo nginguNkulunkulu yikho amaJuda bafuna ukumkhanda ngamatshe ngoba bakuzwa kuhle ukuthi phela umuntu lo thina siyambona uyahamba lapha kodwa uthi siyabazi labazali bakhe labazali bakhe siyabazi kodwa yena wayesekhuluma esebuyele emuva ngale kuMose ukuthi umuntu wabona uMose ngalihlahla sibhebha wabona uMose yimi yena lwanu nginguye owakhuluma lo Mose yimi so kumele sikunanzelele ukuthi uJesu nguNkulunkulu ngokugcweleyo olempilo engabolekwayo kazange adalwe ngumuntu uzenza abe khona kala siqalo kala siphetho ukhona iphakade lonke siyabonga engxenye yesitshile lapha mfundisi nguJohane ngo18 lapha bezombopha uJesu uJesu uyabuza ukuthi lidinga ubani babe antsho wayehamba babehamba loJudas abese sithi nginguye I am wayeseziveza ukuthi yena unguNkulunkulu iBhayibheli liyasitshela ukuthi ngenxa yokuthi waveza lokho ayikho khona bonke bawela phansi ngenxa yokuthi wayesezivezile ukuthi yena unenkazimulo yakhe yahle yavela khona phana so bonke bahle bawela phansi so lokhu kusivezela ukuthi nxa esebenzisa ibala lokuthi ngingu-alpha kumbe nginguye onginguye uveza ibizo lakhe engumdali enguye umsunguli wezinto zonke siyabonga kule gama elisebenza lapha mfundisi Obheli likhuluma ngokuthi uthi uJohane kwakungosuku lenkosi esemoyeni encwadini kaSambulo 1:10 akusichazele ukuthi kutshoni lokho usuku lenkosi yiluphi akhuluma ngalo uJohane uthi yena ngangisemoyeni ngosuku lwenkosi so sibona lapho ukuthi kule mpikiswano mhlawumbe enengi ngokuthi usuku lwenkosi kuyini abafundi beBhayibheli abanye balemcabango eminye ethi uthiwa ngesilungu Lord's Day kunjalo kodwa nxa sikubala eBhayibhelini wakuqala uJohane sike sakuthinta lapha ezifundweni ezedle ukuthi wayengumJuda kumaJuda kwakungasonto ehluphayo ukuthi usuku lwenkosi yiluphi into eyayisegcekeni kwakusaziwa ukuthi usuku lwenkosi lusuku lweSabatha usuku lwesikhombisa lweviki ngesizathu sokuthi uGenesis 2 ngale iverse 1 usiya ku3 yilo lodwa usuku phakathi kwensuku eziyisikhombisa olwabusiswayo wawuqala okwesibili kumakho ngu2 verse 27 lo28 uJesu uthi yena indodana yomuntu iyinkosi le yeSabatha so nxa kuthiwa usuku lwenkosi yiluphi usuku lweSabatha ngoba uJesu uthi ngiyinkosi yani yeSabatha ungabuyela futhi kuTestament elidala kweExodus 20 verse 8 usiya ku11 iBhayibheli iyasitshela ukuthi ngoba iSabatha lilusuku lwenkosi uNkulunkulu wakho so kuthi ukuthi usuku lwenkosi liSabatha yikho sikubonayo lapha akule olunye usuku ngaphandle kweSabatha olubizwa kuthiwa lusuku lwenkosi uJohane ke mfundisi uthi kazihlupha ukuthi aluchasise kumbe aluvikele ngoba kuyinto esobala emntwini wonke kunjalo omuzwayo ngaleso sikhathi vele kwakungela mbuzo ukuthi usuku lwenkosi yiluphi ngoba abantu bonke babenjani babekwazi mfundisi ke ufuna ukutsho befuna ukungezelela khona lapho ukuthi ngaleso sikhathi uJohane loba incwadi yesambulo abantu babesazi usuku olulodwa kuphela ukuthi lolu lwesuku lwenkosi babengasafanani lathi namhlanje sibuya sizama ukufakisana ukuthi yiluphi kwakuvele kusazakala emuntwini wonke ukuthi usuku lwenkosi lusuku lwangeSabatha sincedise khona abafundisi singakadluli kulezibane ezisikhombisa kulezi nkanyezi ezisikhombisa le kuthani izinti zezibane ezisikhombisa kuyini khonoko siyabonga mfundisi sizafunda lapha kuSambulo ngu1 verse ngelika 20 ithi yona ke nansi imfihlakalo yezinkanyezi ezisikhombisa ozibonile esandleni sami sokunene lezibane zegolide eziyisikhombisa inkanyezi eziyisikhombisa
ziyizithunywa zamabandla ayisikhombisa. Izibane eziyisikhombisa zingamabandla ayisikhombisa. Ngamanye amazwi iyabekwa khona apho. Impendulo ihle yabekwa khona apho. Ukubana ke nxa sikhuluma ngenkanyezi eziyisikhombisa, izithunywa okungabathungameli bamabandla ezigabeni eziyisikhombisa lezi esizakhuluma ngazo. Nxa kukhulunywa njalo ngezibane lezi ezikhulunywa ngazo eziyisikhombisa, kuthi ukuthi ke sokungamabandla uqobo lwawo ayisikhombisa. Izinti lezi ezizibane eziyisikhombisa. Kungani uJesu ehlupheka ngabathungameli bamabandla? Kungani kumele kuqanjwe kusambulo? Ngibona ngazani okwenza ukuthi baqanjwe kusambulo ukuthi yena nguye umthungameli obonakalayo ehamba phakathi kwamabandla ethungamela ewahola. So kuhle ukuthi labathungameli nxa bethungamela amabandla lawo yena kumele abe nguye obaqondisayo, abe nguye umlawuli wabo. Bayakwazi khonokho mfundisi? Kulesambulo mfundisi wami sibuzane ukuthi siyakwazini khonokho. Kulesambulo yikho sifunda ngalo. Ubana ke lize sifundisa ukuthi sibekwazi ukuthi kumele nxa sithungamela sibekwazi ukuthi silomthungameli onguye umnikazi onguJesu. Ngenye indlela thina singabafana belusa inkomo. Kakhulu. Umfana welusa inkomo uyathi azange ubone inkomo zami kodwa sizozakhe. Angakahlabe egangeni athenye sengihlaba. Imfundiso obhiyu ngathini indaba ethintayo le ukuthi uJesu hamba phakathi kwezinti zezibane njalo ngiyophetha izinkanyezi lezi singathini? Siyabonga. Lapha sinanzelela ukuthi ichurch kaso club yabantu abasemhlabeni. Nxa sikhuluma indaba yechurch kakuphelele emhlabeni. Ichurch ngumnakano ovela kuJesu. Ulomnikazi. Yikho uJesu useduze kakhulu. Nxa sisiya phambili siza kuthinta ukuthi vele abathungameli laba inkanyezi lezi kuthiwa zisezandleni ziphakathi kwesandla sakho. Sithi uJesu abathungameli laba babanjwe nguye. So ibandla leli kasozaliyeke lingena iganga ekhangele ngoba ngelakhe nguyolawula abathungameli. Kuhle ke ebathungameleni ukuthi sonke sinanzelele ukuthi sibanjiswe singabafana benkomo. Sinanzelele ukuthi umdala uzabuza ngenkomo zakhe. Kumele indlela esiziphatha ngayo kwesinye isikhathi abafana enkomeni babe lenduku babe chaya abanye beqamula impondo. Kumele sinanzelele ukuthi asiqamuli impondo inkomo zikamdala. Njalo kunye sikubona futhi usibona umdala uthiwa uyahamba phakathi kwezinto eziyisikhombisa ukuthi kahlalanga uyahamba useduze kakhulu useduze ufuna ukubona ukuthi kwenzakalani ngoba uyalangatha ngokuthi ibandla lakhe liphumelele. Siyabonga abafundisi, isikhathi sesingani silomhawo. Balaleli siqala khonapho indaba kaSambulo isahluko sokuqala incwadi eya emabandleni ayisikhombisa. Abafundisi basendlaleli imfanekiso ethize iyo esilayo lapha esivezelayo ukuthi kutshoni ngemfanekiso ekhulunywa lapha. Ngithemba ukuthi indaba esinambithayo lathi silalele ngemakhaya. Incwadi kaSambulo lingaze layesaba. Incwadi emnandi walisizwa bana siyazitika kiyo, siyakholisa kuyo. Asihlanganeni kuvikela izayo ngesikhathi esifana nayo endaweni efana nayo. Inkosi belani size sihlangane njalo. Siyabonga.